Verbruikersgedrag en die samelewing is ingewikkeld verbind aangesien maatskaplike norme, waardes en tendense 'n beduidende invloed het op hoe individue aankoopbesluite neem. Terselfdertyd beïnvloed kollektiewe verbruikersgedrag maatskaplike verandering en ekonomiese dinamika. Kulturele en sosiale invloed. Kulturele norme en waardes lei verbruikersvoorkeure soos dieetgewoontes, kleredragstyle en tegnologiegebruik. Sosiale strukture insluitend gesinsrolle en portiergroepe beïnvloed verbruikersbesluitneming en produkaanvaarding. Tegnologiese integrasie, digitale platforms en sosiale media het verbruikersgedrag verander wat aanlyn resensies, aanbevelings van beïnvloeders en gepersonaliseerde advertensies belangrike dryfvere van aankoopbesluite maak. Tegnologie fasiliteer onmiddellike toegang tot produkte en dienste wat die manier waarop die samelewing met markte omgaan, hervorm. Ekonomiese faktore, inkomstevlakke, indiensnemingssyfers en ekonomiese stabiliteit beïnvloed direk koopkrag en verbruikspatrone. Ekonomiese ongelykheid lei tot diverse verbruikersegmente met wisselende toegang tot goedere en dienste. Volhoubaarheid en etiek. Toenemende maatskaplike bewustheid van omgewingskwessies dryf verbruikersvraag na volhoubare en eties vervaardigde goedere aan. Besighede pas aan by verbruikersverwagtinge deur omgewingsvriendelike praktyke aan te neem en sosiale verantwoordelikheid te toon. Verbruikersgedrag wat die samelewing vorm, tendense soos minimalisme, welstand en digitale verbruik spruit voort uit kollektiewe verbruikersvoorkeure. Grootskaalse verbruikersvraag, soos vir groen tegnologie of billike handelsprodukte, stoot maatskaplike norme na volhoubaarheid en etiese praktyke. Verbruikersgedrag word beide beïnvloed deur die samelewing, wat 'n dinamiese verhouding skep waar kulturele, ekonomiese en tegnologiese faktore mekaar kruis. Begrip van hierdie wisselwerking stel besighede en beleidsmakers in staat om verbruikersbehoeftes aan te spreek terwyl hulle maatskaplike vooruitgang bevorder.